yasa mo akwa baabi mo dia ba menhia efikasie mu na asem kase fi odupon kase na tutu nana Konadu Yiadom a wono ene Asantehemaa a otoso edunan na wafran tuma ne tintimu ama ene Asantehemaa etwadwo ba mo wo ne nsam otapu mo hintabo tu dade ene na ati adekokọ e dia kira Asantehemaa ntu beduru eye menhia efikasie mu a enya asem keto akora bojare aha ena penifo asikonwa meka sai amamu penifo ne bi asase eba akasanya asem ketoa omapenda da akofo aba betrase eye Justice of the Supreme Court Justice Ajay aba ya twene mu sem penifo nkan ne beba no kura ne se penifo no nyina baba betrase ansa no 24 setutu abebio epia bonten na betena dwem are ne besen ejama nso ha ko bi mreku ha sebe adwuma wei enya ba akofo adwuma ekoma wa hanum sei no enya dom ketoa na bra ya breso ansa ne ye wura mu aba pie mfimfia no eso ani nso ka kire kwabin so far enuama akodum pepe so saka kra bi na otumfo eba betenase na na sa wo hwe panimfo nto tiom de to akwam na mebo mabaso pa esanse bomonto tia no eye kama bibia de na kwamu baabia e wose ahemfo akun ne ntini nyina so nim se e wa asante mantem ha no ahemfo ko ne nyina ya dusiansia e na onum so mu nyina e ba ha na panimfo aye ne sade be ya obia duru ha ne ho ebetimi ha no pa sese nya nim se amamu panimfo dodo na abepie mu ha enka ne omampani John Ajokungo fo papa nei abepie mu ha sanso na enka ne ma se wadwani de ma de hya mo manhia north hanso south hanso no enuyafo na po ono nso wa ha na so hwa ahobambo ko nso a sese no anoya de pa wa ha ntino nana so hwa pempen so ya timi aprobro so ababaduru a enya wanwa se be sima anasa donhwere kakra achi no his royal majesty otumfo se to babio nana aba betrase na ene adofo na ajanfo aba be chia no pa esanse nano Asantehemaa yani etakoto emojama ahobambo ne de nana emoden pa ahobambo ne moden na meka sei ejama nso ensoso ewa ha ejama nso ewa ha wobo ne kuntunkuri mu ejama nso kuntunkuri a efra wei ekyere enibre ewa Asantehemaa nemo menti pampan bia o kuntunkuri nim de nim kuntunkuri de akemu tutuntutu kakra woni abresu display egu ho we enka Amamere ho we kwankwanza samgwa wa o TV o display bi ana baza kisa hu se entuma santi wo mu ansa na wa o hwe me wo mu se santi we kwankwanza samgwa yenyan ne se aya ni brisem o hwe me ntuma yefra me ya aya kuntunkuri a we aya Asantehemaa nwa se asam to obi a na se bridge ebo a e ba chaw yemfra entuma ahutantuma yefra kuntunkuri we are men ka say eye kuntunkuri a we say no we say de ache ani nyina afa ani nyina apa nanso enya ba si a we hwe omamo adwomi we de mame fam kodwom kakra hwe me pa cho fam komo wo etuo amamo no omo so omamo ndiwa no hwe nananu mo mukuta etuo yi wo mo hwe ewo eye Adom TV we de mame enko omo nchan na me ni omo emonkomo sima ba baako oyene we de wada wonu maibru ya mo ba ko ya mo ko baba Adom TV so ya we de amo hwe wo Adom TV so yi ewu se tuo atensia mo ko ho wada wonu ma obaba odi ni wa kire adwaju adwuma mu die your family obinfu Kofi Ajiman me ne bantuma tuntun hene bafo de tuntun ni bafo ni o yesa hene yani wodi ye kosa yeah so wa wada roma we omo na adom na adom ko esa no na ga se omo na tutuo adom akwasa ana bafo mbacho wana na oba ne gemfiri ekwam kakra no man se ne omo anaja se ohene akwasa wana otutuo ade ne kwasa no omo na wadawroma omo de wa sabre ya me no ka sei omo ni abre den isa se omo so Asantehemaa ani ya maame ene akọ no wana wadawroma ade na woka che wana wahwe wo aye TV so awo Adom TV so wadawroma we dey say asankese na si ha breach abo o Asantehemaa ye nyina ye nana ene dafo mu nti ye ni na abre je say ya to abesinu etu ekurekura ye say de kosa pepepe ye kosa
Oduma kuma wo ada hayan. Ya bese ko puchi no o ba bi owo bia. Na ebu atubu mutu a. Na ba kra yam tibese no. Etubu on mati se anu o hye. Ebu on so ananu anye. Ebu so mo tofa enipa mu. Ebu mo tofa enipa nim. Na mu dia na ana etubo ba pa na se atuduro. Aya tuduro. Aya tuduro kwa. Atuduro. Atuduro. Ya wode madawroma ebeda se sabe na nanu na omo otumfo tutunto no ana madawroma ane akase yabo mu ncheda sesi ame no akase omo ba omo tutuo omo de fadwanum omo kyerese amame na amane akwa so owuo na bafa e wa mekwa no omo kopa no etina omo tutuo no ade famu eto omo tutuo ade famu no sabe nananum aye zongo fo so aduru anum edi otumfo etenasia ane obi a wa Asantehemaa se bia no yes awa chafa awo mu anto betenase etuwi a wotimi se ane omo bai ene nanum nya mamingram na minkopa ba ko na menene ni ngomo we de bia na menene ni ngomo wa sei we da hada ma mini de jama nso me kwa baba Adom TV so osin se ya ba pusi wori ni sai We did the out moment. But na be na wona ne ba e Mene o hene o won pusi hene na mene ne ba ya. ma pusi ni Ai won pusi hene nairi na ba ya ne nairi. Abdullahi Mamir Sarga nairi to ono na suma ya se ambraha ya ma yo na ja mba ide na muso maka cha wona hwe awa Adom TV so no ya bani da sumje kwa ya baba tana naki na biya kama ya mpabo ni biya ya taji kwa na ba ya anyesu ya baba tana naki ya da si bi ya da ma se ane ameno ka se me se nana tenasia ane obia ewo mu bi na ya ba ko nana mo yani ya ba ko nana mo na ya nana mo so akwa di nkomo oba Asantehemaa anu ma yanko aye otufo akumase aye akwamu ba na bantuma hene yanko na bantuma hene wodom na ya nana mo aso enko di nkomo na miwie ba akumienu a na aba yanko aye sabre ya mo hwei yakọ na bantuma hene wo na ya nana akodi enkomo sabre eyaduru se ya nana no mu aye mo sade ana se ba mo nchan ne no baka wode nana wadaroma emo omo eche na mini nana mu ebedi komoti ene nana no ba bekasa ama nana batuma hene oni o bekasa aye Kumase traditional council amutrasia ono ana batuma hene wadaroma ana otremu sabetu omu wiye na anu yene nana batuma hene eba abedi komo sabe nyanko batuma hene yakọ nana akwatini chan wode miami nia bawo wode basia mentuma ha mekwaham na ma mu sentuma no ba ne twane modu ya fan chami ya ne twane modu but e ba se ya na me ho afọ okay enya ba ni se dia o ja basia enana no mu na madawroma esi wo mo ena aso eti yanko nana ho nana ba to hene ye bawo madawroma ya mu akwa baba Adom TV so nana ya mu akwa baba Adom TV so bawo oh okay no ani o be o ja o ba se ya e je yadu je ya afa be ba fa ye free na yema nana no mo so ehwe no achichi ni benche ehwe no Adom TV so we madawroma dwumadi e die nyina no madawroma live ama Adom TV so mo hwe nyina no ena me se Asantehemaa wura ade ato yankase yani yema me ena kwakura bafo mu akwa ba aja na ho ti se o hene me hu ye ai we de wana mbodi ama manfo nyina hu na ene ne kasa bafo so mankwati amitoso nsia bantuma hene na bantuma hene na wadawroma ade na aka che wona hwe wo Adom TV so Adom TV de so mo nim de asi tie hi asema cheche bibia mo achiro na mom de hi ane sa na ya ba nhihye ya ya be fa so a ye de begya ya ma me kwan kwa entomu nya abotre na nhihye ne mra na nhihye ne ba na fa ehu kwan be fa so bi ko ani why ye da sipi ane so mtam di ka kira ono se enya duru se ya ye begya eda e be yi ya kasa ya brewa ke be nhihye ye no na madawroma ye de akọ ye ko nya ye namu anene awon kasa awa sei sabe o ja basi na nanu de o ko anu ma na ja o ko ahun tumem na mema minya ba ko so ento aso oya ye o to aso ya mi front to mesa ma asaba mi be ra na nanu nko ne no ma be kasa o so na
Ejaman so medase ete benu ejaman so na wotene kano yeguso ewo bojare eno eye biaye banko a ewo menhia ahemfia ha na aha ena na wotweda dia yedi sheda potia yede bejana na Konadu Yiadom so miansa kwan no yedina ha edie na ene mba ha ene yesidi adi kan ya bo hu Canada ene ama wo na nanoma hefododo na ene wa ha adodo na atenase ama adofo ne ajanfo e wose omo ebe to omo nsabeto Asantehemaa ewuransayam na omani ya akwa ne hyade nyina no nei omo nyina eba medical catcher was say no Royal Majesty na nya tenase ye hwe animu se ekeka kwa animu kakra ya efiri sam ne ye koya eche na ebetimi atenase na chance se na tenase wi ansana dwaben manhere enso aba esanse wono na yemfa ne se woye ne wofa kese etino na tenase wi ansana dwaben manhere aba na yeguso aba ha wo hwa hobambo a ewo aha anu oden papa esanse apotifo asojafo wo mom immigration service womu nyina wa ha eboban metuma kasem security agency dodo na ade womu nyina wa ha ebosa de be ya sumpie ebetimi ato ne nyina mu no se wo hwe traffic a ewo outside be bia ye we sesi ano a metuma kase enam se mpotemu kwan be se nwotwe a panifo hweye ade aso to so ntino amaka sa eba manhia ha womu nya dwuma ha ne de unya kwan ma na emom a ebedi dwuma so panifo ahemfo ahemafo a eba ha na womu enya kwan ade ba ha memu panifo dodo na womu goso ba medical catcher wo se enka ne mampani John kofidi ewokofo papa yi odika ba betrase sanso na enka ne mase odwani ade ma de hia na womu wo manhia South onyamfo Matthew poku prempe papa yi so ba betrase ye hwe anim se enka ne mampani abedi akire mechire Dr. Muhammadu Baumia papa yi ba beprem ewo aha sanso na mampani abedi akire ankasa mechire Professor J na opoku agiman enya ne ntiese obabrewa enso ba ha ne mu ansa na ba no wodna bi ebekire mu ewo Dr. Samuel Sapon na busuafo efie akwakwachia abusuafo ansa ne nyina eye atorenchema eto adano sesi a wo hwe a ene wo ma tutubra ewo manhia no eja maso no mbon komo no na sesi wo mo agusu a eda amamere ene amane adi ewa ha enya asem keto enne enso aya panya fofora Asantehemaa yanya na ye esu amamere ene amane ewo Asantehemaa hasanse ka amamere amane dia minka na wayi Asante ede afrimu sesi anso no mani etimi asanso atwa tuafo no na bia dia don se ebre no aso ne osum eso a Asante mantem aso afo Frank Amakohene papa ebremprei wono so ba bepie mu ewa ha empanimfo dodo na enso ewa ha sesi yo mbeboa na ene Asantehemaa na wotweda ne ahwe na yatimi adi na amahene dodo na eguso eba na enche meko mia mewofa eja manso ho na ene no adi akomo na ene yatimi atoaso na kesi ano eja manso baabi a eginan ene amahene dodo na ene baabi a eginan eye amahene ben fosia so ene ewe amahene wo modo so yamfo ai omo wa afo ana amahene no ana omo nyina kambom na we de mami ansa senko amahene no na omo aitimi ama no omatimi ahwe awo Adom TV so we de ya ka so papa yeah na nanse ewa yakọ na nana amahene won madawroma na ye ni wo nkasa na omo hwe wo Adom TV so dom tu hunu se omo to ahene emma bi na wadawroma mu akwa ba Adom TV so ye jo so bro na wadawroma wudi din anu ko yedin be maye wa che ba bia wadawroma wudi din within the very much grampem otoso miensa omanyene ntotros ono aso na ya half regional house of chiefs president we de ntotoso mahene ani adu onu we te me ko onu ma menye body adi onu ani sabe no wadawroma nana bibi se eba e sabia ko sabia nya do enyi ni pani nyina na sabi omuni mama me ni amane eba se nana no ma dia na mo kan kire sabi enjima omo ba wadawroma de kan kire wo mu nyina ne se ene ya to abese no yewura Asantehemaa o se tutu ne ma me ni mbon o da fom ono ne ma me da fom ne nanan mo amahene fo nanan mo nyina ya so e ma me da fom ene ena yedi na wo kida na yewura watu na mutuo
ami ehunu ayie no won hyehyɛ enu nti na ya beshia ya besra Asantehemaa eni mu nipa nyina so omu nyina mra manhia na ye nyina meboa yewura ma na wodweda yedi enye krabewe enu ne yesre edi afiri amanfo nyina Nana mahine aseda eno dia senior osi ekano no yebidi ka kire wo no se eba na wotweda edia saada no ne de eyi kire eda yebeyi na doti yi no na senana na esika no etuori de muje se eto muje ba kuma to mama suma mi chan etuku masuma muje ka na me dwane mo fan chame na do ba bi etuo no ebe won sa no ankwa yes ankwa na mahine mo ne amanu nyina be ka sansana eba na wadawro mo emu akwa baba Adom TV so na wadawro ma odi nyina mema no nkonwa din na wona wa hwe Adom TV no wadawro ma omo ehu ni pakwa ne kasa Family nana ansa aduba oma yin yamfo ahafo yeah sabe I with amahini medical kacho say amahini madam Roma say amahini say wo medical kacho say sabi say obito a ye wodi eto o mankasa omukukum ndi sabe ne ba say ya nananum na sabe esi wo mankasa ena aso sabe yanko na amahini na adi asem na waka che won na wo hwe wo Adom TV so madam Roma ya mo nyina as say we dey asem we dey eda o mani Buoni do ebija ya nana ya mami bibia wa Asante eyo ma ho pepo oyema bija no kwa tie ya buoni odo kure enka bo mu ne ye ya kwa asunjie bibia bana kuma to fo fa ne ni ya hwe o fa do fa ye bo ni wa ye beti ya fa mo se de be ya de na de wanti nwa ya mo bia ni sa Asante for ya Apostle Yao Eje Bate Church of Pentecost. we aseda anede man na mahine ohunu se okasa ekasa wa asumdue kwan so se ode enkroye ene ekambom ebeba sabia ko sabia nyaado enya ni se ebadoma edi egusu ayego ewurewura mu na yene medical kasa meba no ene amahine fo no ebekasa na mamemna nanu na ene nana eso mema na akwa na emu akwa baba Adom TV so wode nana wadawro ma wodi won konwa din emema ye na hu wona ye no kasa awa Adom TV so wadawro ma ne ya je otosumi me man nana eme mahine ana wadawro ma ye no ai eno no so bekasa ti se mu a mu emem eno nya ma hu se mo mahine awa ti mo firi o nyina ha mo mahine ana wa ha no nana ene ye na edi na wotweda ani eni asem na aka che wona ehwe wo wadawro ma asem na eka ye nyina na ade ato ye ene ya hwehweda se Asantehemaa watu ana nanum wa mando dine hie bu nyina se ye de kai no na me man wo mo wa kana ha ye wa approach wo man amanono ye nyina ya sede se ye fatal ye na ye de kai ye ni aye ma be ye na Asantehemaa ene de ehihia ada ho nyina ye betiri wo fia me de achia me mie hu ti se de no wo se ye nya se me si me me nyina se e meboa bibia anye kama yeda sipi na me mahine na amahine na kwanta ne yanko ba bi ko fra na I say ya bo ba ko fra ache aha na ba hu se yanko na mahine ba ko aja uba ya ato abetwe na ya eyefe enyefe ona ma yemu akwa baba Adom TV so ya mo bani wadawro ma unu konwa din emema wona wo hwe wo na wadu din na amahine de nana sirifi jima da de akon romoso hene me ye hwide man hene si anemo o nyuma de yes ayo obesi nana amahine esere na mu wadawro ma aja wona hwe wo Adom TV so edi asem na wadawro ma na se ne mu o ka kire won Adom hwe for de tie fo nya de American se Asantehemaa ato amese no ye wura
I na brewa ne wa ka nchire gode ne na wotwe na so Asantehemaa nyina anya ono nko Asantehemaa nyina na ye ho aka se ka ne se mu nyina mo ye chido no nka ye ho na ye nyama brewa de ka ba kan no yeda sipi ene ceremony tuano eba ni se ya na wada roma nananum ensema omode yaye ye mo hwe ewo aye Adom TV so we aye live every aye amanhia Asantehemaa wura yaba na himfie na mu se ne na watwe dadie anenti na ma yakasa ye dia ba no na amahene ana wada roma enyaba ni se ya na yakwa amahene fo no na omugina na omugina kwa wakasa na wa hunu se enipadom omoba mo santini ebe ya omoso amufri eye north eba ye aha ana ya hunu se moso eba oha ese amahene no gua na muguso ba enya sam ketua ba na omoba enya sam ketua aha mesawa awja ba na omoba nananum ba na omoba owe anum a se ohe omomu ehwe osoro anum a bo se nananum amaheno ba na omuguso eba ene hanu de enya yikitua na ohwe a me mo ba behwe eye enche ebe wuchinye fufuo ane na ye nyina ya ba ye na ye tuntum ebe fufuo eti ye nche ebe hu tunye fufuo ane ho no mama okay sabre mama fama na sambo fo je na ba je enkrasa fo so enche ho baba enkrasa fo we we na ba kon enkrasa fo mama na besa wa eti yasan asomu biem ewo Adom TV so se me ka sei uba eye bedwe mu a wo se epanifo bi kutakuta tani a omo ede enamu won kutakuta tani a omo de namu na yebepe nananom hemfo ni bi na wono ma kire ade cropotin a sa tani ekutakuta omo ete ma me mo akwa baba Adom TV so me jo so be wodan ma tani ekutakuta mu ho asam ete sei tani ne eja first na ewi asam na kan ya ni wo asem si say ya edo na jo say otu maame away ana jo kwa kosi no kosi na we na ye kan ya didi anim ewo eko nti eja kan ya eja e didi anim we de e di kosi nipa no ya de kan ya ni wo ase ade ensan ye kutakuta mu papa ne ba ne o say didi nanim de e de ne ba e amamla o say e ma no e totu fo ba na wo de di onu kwa de didi na yada se bebre eti wo hwe ema no tani ne kutakuta wo na o ma kire ma me ate ase se kobre ifi Asante kotoko hene otufo se tutu ababi o eba enu nti na wo mo edi sa tani we edi nanim ampa so sabre wotu ani na wo hwa wo nsampa otufo eba a che se enya sam keto akra otufo eba na waba aba betenase otufo eba aba betenase ebra eni akire kra na wo hwe mu a amanyofo no nso dodo na eguso a wo mo enamu amanyofo no eguso wo mo namu a wo mo so chiachia enche bia na NDC amanyoko no mpanimfo bi eba ye soafo a won ne hwe ahenie nkrokra mamu oni nkrasempu ntonsem so honorable Ahmed Ibrahim woni na pamfo aba besia akotenase Kumasi propon hwasofo KM mayor ono so ene na pamfo abesen akotenase na afei eye kane so afa be de kira no hwe adansie won nsem so kane su bi emra se bedwani honorable UJ Boache entry ono so na pamfo abesen akotenase nti perifo ne de ba na omugusu eba sabre ya otufo apie aba na wabetena dwam aba begene nti ai de na kyerese ebre no aso na kaise otufo nya betenase a enya nwanwa se ebre ni akire kura no ode eye eda ayiyo nankasa ebeba so no ebetudwa eye dotiye no na yetimi ehunu eho asem wo nsanhemfo no a wo mo kyehye eche saacha skakọ ewo nanimu no ebape ekira osampa krobia yefa Asante kotoko hene otufo osetutu abebio ena eba no ekira se otufo osetutu abebio ena eba no
nananom nyina atena se mpanifo ehwe monim so beba no dodo na abawa beduru enti ebra so se otufo ba na oba betena se se otu ani a esenkyereni a wohunu bibia eda di wa akyerɛ se onye kese otufo osetutu ababio eba bibia da di pefe se otufo osetutu ababio eba na hemfo ne hinkwa na brafo odum na di animu a omo eba no awpambo a wa so de emu ode papa na tuo so na mu emu sie firi tani no mu a eba no enya sem ketwa eti eko mu panu ani ayeko unsu kra wani ebe prinsu se unsu mpa wani de ebe prinsu e kira osa sem kase asi e kira osa sem kase na asie no sabre utu ani a unse bibi kwaso mfimfin ho unse bibi e kwaso den e wo mfimfin ho na mame pay mfu ibako na mimisa na sem na emakwa baba Adom TV so wadama muche ya samwe ho asenso de tese chena so ho asenso de no ezika kokko ye ensene fo nkwa na se sa achi ensene eye wo hene yire nom se na Asantehemaa kwa akurai se wo hene esuma obia se okwa akọbọ amane a ensene fo na asonfofo de afuna edi anim nti ye de wobofo esa ye ohene eyire nom Prof yebeka say court carriers yana dede eba baby ohne tinase edi asema yana ye shout down ema dede no ekro nti we dem sere wo ye ewura kwatenase ekotena ewura anim eti hu se nananom ensaniefo no ehyechewe na omo ba ekire opefe se otufo se tutu ebetenase omo na di nanim abribia ede ne ba ema na betenase eti hu omo saa ekire opefe se otufo eba na waba betenase eti sabre wotu ani a se edom no dɔso pa enso wonum nyina ya dehye ani abrempon atwasia otufo se tutu ho yesi sabe aboso na ne ngoma so eti wuhunu bibi se ya ede di pefe kyerɛw se otufo se tutu one na Asanteman ye dom wonum ye dom na woba eti sabre Amamere ne nsankyerene ene amane e wose di atwaguo ansa no tufo atenase no ena wuhuni eno ena wuhuni ebenfo wose betenase ena afi otufo eba na kai se otufo nya tenase wi a omamu mpanimfo adehye ne abrempon wo nyina bekọ akwa manana akwaba ama na dakna ama na kafra esase na bere watia ena da for me ni nua ba nimpon Asantehemaa a obone chidom ya Amamere ne so a ye ko bi sabrewa wono na adane ato ho no eti eya asam kase na asie ewo Asantehemaa mu a meka sei eho Amamere ne amane edi atwaguo no enche so tufo tena se wi a ye besan na nanom panifo ne bi adidi nkomo na fei wono maboa yen na bibia wosi esua Amamere kwan so no yesua ye baba bi sei a enya ahote enya ahokro enya ye ne yani jehu nemom se beba ne baba besua Amamere ene amane na bibia akokama papa yi a ogina ha yi efri America ton ena waba obani ufra Asantehemaa mu ane Asante kuro be na ofri so boja adunkura na usu ufra America bedu da be by 3 years ago I'm go bio oh why you so nko bi ko bio me dey ma ena wapo mo Asante atade at India oba ya Amamere ne amane no hu ne sai ko yie papa me nya je pass me siawo ma hwa ofiti be fie tu akidi tafe ne me siawo me nya me ne wa pass me idol yakobio na ye so Adom TV a chepa papa me ye sure say Asantehemaa ba ko ne wu ye na wa brochire ore ni nyina o TV so ene wa ba wan ka se wa hu Amamere no wa hu ne sai se de tie no a entwamu da obia besom wa bia besom eti se ababafo ne se omoma bia nya boko no obia wa bia besom tutafo ne de omo no mo ni na ye ne ye mpia wase ne de omo e kwan na yensom eti se de wote ye no o se obia e ba besom eti abambofo no enya abotre enso no krepa e wo mu ne se
yatoto to share sabre there otufo se tutu etranse otufo etranse eti simpie na anopa no ye yishira mo no eso na otufo etna eso na otufo etna sabre there otufo transe wi a wo se etwam eda ho na fe ye hwe se epanifu aba ye no betime nya akwanya na wonomo akwasia ye hwe se samre ye betimi akọ na ye ne mpanifo ni bi edidi di nkomo eno atimi aboa ama hoso ahunu ye ekro enima bebre na ekoso enima bebre na ekoso a ye be beda na die na wo behunu na watibie mi utwatwe fo pani edima MPP amanyoko no enti enya sam ketwa kra enya sam ketwa ketwa ewa ha enche yebebo modin se yebedi enkomo na etimi aboa na abati abanti bia benhia fi ha na odi ne dwuma mini abema me mwakwa ba o meje so me hu so asum fi a che na me hu so di tuntuma sra so mi amani abre me ma me na da form no enti nine ma da form dia na se ni obafia e frem animo osum no me na wada ma yewe ba bie kwan ma no se obetena ase ne bibia iboko tumia na se bibia tinifia wada ma tuntum bibia na tuntum che se me abre so me fa ho nchew me ni abre pa o fa nipa no nche no e wo kwan ba so kire mu na Amamere kwan so no wada ma se wo se ni pa kan ni mu a sabre there okunkom bema ho fa asante bema ene wa kire sampa wo asante ni okunkom na bokọ there na me ade me bia bokọ na mo so yanso yan wo ye afa no obedu a wo beso ma badada na ne ewo oyewura ho a ne ehwe ma yewura asese no aba na bibia so kama na wo hwe se de doma aba ewo ha na wo hwe se de bibia ekoso a ekire sampa asante ewo Amamere se bi efe na ene no eni da e ma asante ma na me amegina de megina ma nipa mienu se me ya asante de hie na afi so me say ya trotro for penima osokoko amayoko no ene ewo ha ene ye na Asantehemaa yedi ne na wotweda na sabi ka ye tetena ya ke bia ne pa woni bi abefa na na akwa ka Asantehemaa ke ni obi ka deso be mo wo de okurade a ekwantimenti etena ba ya ba no ye nyina no ye ba basum ye wura ye ba basum ama bibia akoso na kwam eti twatwa for pani edema MPP amanyoko no ye Jasil Frimpong Kodua na otese ye ne no edi enkomo no sabre afei na manfo tretra sinti ha ye beja kakra aha ye beja kakra ko ben edom no ebe kakra ugina no obi atia na so timi ka wuzi nana se wo hwe edom no ba na eba no a enche bia nyamama se nana eba betena se wo hwe edom no ba eba na enche bia nana eba betena se esa se enche bia ni ehu ma ba wa no mu gura enche na no wo mo se wo ba Asantehemaa mu ha Asantehemaa nana no mo Asantehemaa kwakwa ono eno no di dia ni mu prapra kwa mu enti eno di kan ba eno achire so no wohwema enche bia na wo ne mpanimfa ba akomienu bi a wo mo so ekura ni apampa kakraka bi eno so aya Asantehemaa ni amane ni bia na yesa na ye ba hei ya akonya foforo se ye besan dia sua Asantehemaa ni amane ene edom no ba na eba aha nyina ye ma na se wo hwa Adom TV a ye camera so number bia wo hwa akire nso a nana ma wa se edom a wo ache ne kurampo na bia mo do se mo inside o edom abochenku akire papa enye asem ketwa na opanyina wo koi eye Nick abiam ma me ne Nick ni nkomo kakra bi obani Nick dan so abiam ye mo akwa baba Adom TV so ye mo akwa baba Adom TV so dale Adiana no se ano se me anu nyina hane no emmon komansa wadama yenim se wo ye enkraza de o say asante de prekope na oba bedru efikasie mu unana ena da for me di asem na woka
Yeah, but I said, okay, eti Nick, Dansoabiam, and what is Yanino, Ebo and Komoka Cafeana, Oba Bedru, Ghana Lake, CEO, Ono, and Ede Icons, Eba Ghana Hanum say, Na, Entebia, Bafo, whatever my manager was said, Bafo Soba, Yani Bafo, Ebedi and Komo, only O2 for Chiame, only O2 for Chiame, na, on the Bamia Hunu, and Pempenswag Media Net, Echo, Kobe. Enyasam ketwa and Asante Amamere daddy na eguso daddy enchibaro do na ebefa kwanya yiso dia suade na mame mfa bakwasam kakra ma nana Konadu Yiadom enei yedi na wodwude hu kakra nana sa wonu bisa nana Konadu Yiadom ane yedi na wodwude na ne bapani ne mame na ye nana efiasewa kobiampem Mami who can run Asantehemaa to so edumiensa na nai wo hwa ya obedi Asantehemaa fi shapore abia sabako 31 good years and odi ye na ba mo awori ne ko ye wo afimpinu ane edunsiam wa afimpinu du so mami Konadu Yiadom to so miensa ba ye na se wo hwema mami ana yedi na otwedai wo ya Asantehemaa fi shapore anwotwe na ewo asantefo ana se akamfo bakose mu no ahema for ma division watwe no wo mo ye mienu se wohwema maami a ono be ye Asantehemaa na otoso enso no ono odi division watwe saa na ye maami so afia nana ya Konadu a ono nso koi ono nso nya division watwe ya mama fonti ase ana bi so bi ase wani anche ye obi wonu ma odi ye no ani afekra yes ye obi mo ha omudi ya ani afe na mbom sa wohwema ya nkabeka se etia wo mu awo ahema afo ni mu no eye mienu ye no otoso enso no ade de otoso edu nan wo mu na di division watwe na omudi ya anche de de otoso ka bakosem buku no ma omudi ni nche na de enum sa ye obi mo nso mu division pare aduanan baako ye na watwe obi mu di chai pa obi na otoso emienu na omu edi chai na ena se wohwemu awa ha sidia domi achira kasu kana kwese security mo bamba for no eya adom sense edom na ba amna buso we ya yikese we na kese eya giansam sense Asante ayo mayampa na empathy do na maniacha so afwa okay na Asante ne chame ya kasa Asanko Hines Brown Walker. Eti yekuso ewo eye efikasie mu yebo nkomo ewa ha eti sabre yebekọ ni akwakoje enkrato aba yeba yade diaka ni nyina beto aso yade diaka no ebeto aso ye jinkra aba sisi